Amang baru nomor 7. Gabi. Pagkatay mo dito. Mula tayo mali ang ula-ula namin Rajay Papa. Pinita ni ulo talilas ni Rohata ni Opaso. Di mali nang siko mana lobur ni Hune pancalo paso-paso pada masari kaya siya bagas jor nito hatay. Raja namin Raja bulak pay maso tau duti ulat ta. Ala nang lobo tang to kami mau minamoray. Berbula-bula marajay. Gabi Majal Horas. Nasroha nami asa upakarya sokami nasroha nami dinaw mo jak 5% ni guru nami daw hina nami amang baru nomor 7 Gabi. ang dia marhide ulot sa dario martabadab mga akas nasroha pati pangpadabo ma dia mo baru akas nasroha Gabi. di pasu-pasu duat ka man kana dulu di tangan muna di pasaw ma akan sinakapan ni wa asa doon namin masuk kata ni dua di guru namin do hera namin tuwa laklak tuwa siguro idulugo ni pulba dua tuwa na tuwa boru mana sila satu nasa dua Matutu. jom yuduan manatak-natak matu bapak pahan bapak matong apa na ninulang muna jumpa man nanti nalahan Matutu. asa boros dia ada kadangan siguro tuwa asima wani apa di pasangan matong tua dolas di roha atau orang pada nami ada rasul pemiluhani atau bodang dan yang sikap tonan nami perjolo madawang aduan tua mata di mata sikap palangi do pano rodi nasaisina aduan manusia bang tujuan Yesus anak di batas sendiri nabawa kita joma sedosa do amatian marhite mular na bagin alulu manusia mang tutup di berbadia naruar senamai do senanakna Tuhan Yesus Kristus todi pengajari todi padawani dia akan amasak rohai napa jong-jong hulia akan abadi Gabi Majal Horas amang padre nami namalo oke amang padre nami do dua marmula ro nauli marmula ro narenggan asa jajur mula-mula jajur mula topa permulaan di rumah korga, permulaan di rumah hidup, permulaan di joma nama roha, permulaan di joma nama bisu. Badamang majomang, godang mula-mulai, asa marmula gabe marmula horsami, las pada udang ma, tu godang subai, asa takas utobahami, amat tadi bata, nama gonggomi hita di luar sajarion, anggia gabe jala horsita, pinita di luar sajarion. Mula semampan nami, oke mam. Berdamang maju, godang liati, las pada udang ma, tu godang sapur marmeni. Asa lihat gabi, lihat horas. Asa takas, kumemeu kami akan uli akan naging tadi. Alanong ngasih kok kepada kami atas sewa nabi anggia marhite budaya Batak godang Batak lam takas pamujud dan wamam tadi Batak operen sipulan nami iba di panortoran nami dijok si dua tinawai dio binati panoharan berdagang si dio las padoma